bafethu Kaizer Chiefs izovula igate namhlanje for Sundowns FNB. Fikile izinja zavisita Zwane. Nje for the game must draw nje battle ezi4 ezizo decide le match. Before singene apho fast ngicela nje amajita aqalayo ukudibana nale content, aqala ukudibana nale video, ngicela nje nicofe usubscribe majita. So battle ezi5 ezizo decide le game. Oqala siyazi ngosolokuthiwa midfield lapho imatch iwinwa okanye iluzwa khona yabo. So is battles most zazo ndizoncola ngazo apha zilapha middle lane apha kwispine. Eyokuqala Maart versus Mamelodi. Izinja ezi2 ze-midfielders, one of the best midfielders up SA. On it. So Mukwena pa no Maart one wabo odlale better ozodlala imatch egrand could decide the game for team yakhe. Battle yesibini ezoba keeper naye lapha center. Grootman, legend, living legend. Idibana ne-light isencinci safikayo. Zwane versus Zwane, Themba versus Samkelo. Xa udlala ezi number 10 uzobhedelisha okanye uzomakana player edlala as a defensive midfielder in the opposite team. Bangu-10 versus 6. So namhlanje izoba interesting ukubona uma isela light uThemba. I mean light uSamkelo izokwazi umela into yayo uZwane. Suppose ba excited umtshana opportunity grand leyo. Opportunity grand nyanyane leyo. Let's hope Arthur uZwane akaziboyika uzayinika le light chance. Sesudlala kusonto derby most the light. Sisidlala ezinye big games. So I think awuzuthi gqi sofaka ulawe Cole ngokapha okanye sofaka uNangi after so develop le light and then this big game lena. So yeah, sila light uSamkelo uzodibana noZwane namhlanje. Ixesha zaba ngo-8 FNB namhlanje ebusuku sizobona. Battle lesithathu sinalapha naye selapha central lapha kwispine. Peter Shalulile akaqala igames webe sesebuyile kinjalo and then sicinga ba i-prediction i-guess this is like a big call. Predict bawuzoqala umjita le game and njengoqala nje i-Chiefs izobeka umuntu okwazi ukubaleka phawona energy. Ulawe ukwinika akakho fast ngihlobo fast umjita but akakho fast kangako compared to uEdmund Sintaba. Ungcobo naye unayi pace nayi fast umjita but nje for prediction sizawuthi izaba uEdmund Sintaba ozobekwa pha kuPeter Shalulile. Make bangene emangashini bobathu bake basebenze yabo. Battle yesine yokuqabela ezoba phana engadetermine le game nayo central Bimenyimana IBM emnyama izodibana nobani Mothobi Mvala. Izomvala siyazi but sizobona enye battle leyo ngoba okay ngeke sijongile ngathi izoba mnandi. IBM emnyama idibana noMvala asobona. Otherwise enjoy game match yaqala ngo-8 ebusuku idlala late le match so linda imini yonke nje. But yeah idlala ngo-8 ebusuku namhlanje le match. Ndiyanobambana nje ngadlala ngo-8 but yeah masilindeni sibone enjoy game bafethu. Yeah ukugqibela nje yeah if uyaqala udibana le content kufanele sincola kamnandi apha into senza every day le. Cela nje ucofe usubscribe. Izingxoko zikhona every day apha. Shalo fethu weekend egrand.